Iranske ulice so polne žalujočih, po drugi strani pa številni Iranci smrt Hameneja slavijo. Iranski predsednik je že napovedal, da bo naslednji ajatola izbran v nekaj dneh. Izraelske sile so sporočile, da so v napadih doslej ubile več 10 visokih poveljnikov in predstavnikov iranskih oblasti. Teheran pa je sprožil povračilne napade z raketami in droni na Izrael, Kuvajt, Bahrajn, Združene arabske emirate in Oman. Med žrtvami so tudi ameriški vojaki. Katja Horvat-Plevnik. To je trenutek, ko je, glede na izraelske sile, več kot 30 izstrelkov udarilo v rezidenco ajatole Hameneja. Po večurnih ugibanjih, ali je živ ali mrtev. השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמנאי, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Potrditev vseh strani Amerike, Izraela in Irana. هیچ ارمغانی نخواهد داشت و ملت عزیز ما که Podporniki režima se v 10 tisočih zbirajo na ulicah in trgih. به ترامپ و نتانیاهو و عوامل و ایادی آنها میگویم و هم به همه عوامل آنها میگویم. V manjših skupinah pa slavijo nasprotniki oblasti in uničujejo spomenike Hameneju. Smrt ajatole je medtem podžgala spopade vseh vpletenih strani. Izrael in ameriške sile neprekinjeno ciljajo lokacije po Iranu. כוחותינו עולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים.